M23. Iyo tuvuze ijambo M23 wumva iki? Ni akazina kamaze kumenyerwa muri iyi minsi twese tumaze kumenyera. Umutwe w'inyeshyamba zikora mu burasirazuba bwa Congo, DRC. M23 ubundi yavutse ite? Ubundi se bivuze iki? Yaba ari izina risanzwe cyangwa ni impine y'amagambo? Tugiye kurebera hamwe amavu n'amavuko ya M23. Aha ntabwo tugiye gukora ibyegeranyo cyangwa ngo tuvuga aho imaze gufata naho imaze kugenda yigarura mu burasirazuba bwa Congo. Ntabwo ari byo tugiye kuvugaho. Aha twe tugiye kuyivugaho nka M23, amavu n'amavuko yayo, n'icyahiteye guhaguruka igafata intwaro. Reka dutangire n'itangira rya M23. Ubundi M23 yaba yaratangiye ryari? M23 izina ryayo rikomoka ku masezerano yo ku 23 Werurwe 2009. Ikaba yarashinzwe mu mwaka wa 2012. M23 mu magambo arambuye bivuga Mouvement du 23 Mars, ariyo ayo masezerano twavugaga. Iri zina rishingiye ku masezerano yasinywe hagati ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo DRC n'umutwe witwa CNDP, Congrès National pour la Défense du Peuple, ku itariki ya 23 Werurwe 2009. Amasezerano yo ku 23 Werurwe 2009 leta ya Congo yasinyanye na CNDP yaragamije gushyira iherezo ku ntambara yari hagati yabo. Ayo masezerano yasabaga ko abarwanyi ba CNDP bashyira intwaro hasi bakishyikiriza leta FARDC kandi bakabona imyanya mu butegetsi. Mu mwaka wa 2012 bamwe mu basirikare bari barinjiye mu ngabo za Congo bavuye muri CNDP bavuga ko leta yanze kubahiriza ayo masezerano. Barigaragambije bivumbura ku butegetsi maze bashinga umutwe mushya witwa M23. Bari bayobowe na Colonel Sultan Makenga hamwe na General Bosco Ntaganda. Bosco Ntaganda yabaye umwe mu bayobozi bakomeye ba M23, ariko nyuma aza gushakishwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC ku byaha by'intambara. Sultan Makenga yabaye umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare bya M23. Mu mwaka wa 2012 M23 yatangiye ibitero mu burasirazuba bwa Congo, cyane cyane muri Kivu ya ruguru. Yigarura uduce twinshi ndetse iza gufata umujyi wa Goma, umwe mu mijyi minini ya Congo, Ugushyingo 2012. Muri Mata 2012 abasirikare b'ishyaka M23 batangiye kwitandukanya n'ingabo za Congo FARDC maze bigarura uduce two muri teritwari ya Rucuru. Leta ya Congo isitangaza ko M23 ari umutwe w'iterabwoba maze itangira kurwana nawo. Mu kwezi kwa Nyakanga 2012 ingabo za M23 zigarura uduce twinshi two mu majyaruguru ya Goma, zitangira no kwegera umujyi wa Goma. Kuwa 20 Ugushyingo 2012 M23 yinjira mu mujyi wa Goma, umurwa mukuru wa Kivu ya ruguru, nyuma yo kurwanya ingabo za FARDC. Goma ni umujyi w'ingenzi kuko uri hafi y'umupaka w'u Rwanda na Uganda, kandi ukaba ufite agaciro ku bukungu no mu bukerarugendo. M23 yamaze iminsi 11 igenzura umujyi wa Goma. Ibintu byateje impungenge mpuzamahanga. Muri Werurwe 2013 hadutse ibibazo bikomeye muri M23 kuko abayobozi bayo batangiye gushwana hagati yabo. Bosco Ntaganda yarahunze ajya kwishyikiriza urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ugushyingo 2013 ingabo za Congo FARDC zifatanyije n'umutwe w'ingabo za ONU uzwi nka MONUSCO Intervention Brigade maze batsinda M23 bayirukana mu duce yari yarafashe. Sultan Makenga yahungiye mu gihugu cya Uganda, naho abarwanyi ba M23 benshi baratatana. Nyuma yo gutsindwa muri 2013 M23 yari yarashize? Oya, mu myaka yakurikiyeho hari ibimenyetso by'uko uyu mutwe ushobora kongera kubura imirwano. Mu mwaka wa 2017 habaye amakuru y'uko abasirikare ba M23 bari muri Uganda batangiye gusubira muri Kivu ya ruguru, aho bamwe bagaruwe n'ingabo za leta ya Congo, abandi bagakomeza kwihisha. 2019 ibiganiro byo kugarura amahoro byarageragejwe hagati ya leta ya Congo na bamwe mu bayobozi ba M23, ariko ntibyatanze umusaruro. Mu Gushyingo 2021 M23 yongeye gutangiza intambara ku ngabo za FARDC maze yigarura uduce tumwe. Muri Gashyantare na Werurwe 2022
M23 yagabye ibitero bikomeye kuri FARDC yigarura ibice bya Rucuru na Bunagana, umujyi uri ku mupaka wa Uganda. Kamena 2022 M23 yafashe umujyi wa Bunagana, bituma abaturage ibihumbi bahunga bajya mu gihugu cya Uganda no mu Rwanda. Ugushyingo 2022 ibitero bya M23 byakomeje mu mujyi wa Kibumba hafi ya Goma. Ibintu byakomeje gutera impungenge mpuzamahanga. Leta ya Kongo irishinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23, ariko u Rwanda rwarabihakanye inshuro nyinshi. Umuryango w'abibumbye ONU wasabye ibihugu byo mu karere gufasha kugarura amahoro. Umuryango wa EAC, East African Community, wohereje ingabo zo guhosha intambara, ariko ntibyatanze umusaruro ukomeye. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 1994, abarwanyi ba ex-FAR n'interahamwe bahungiye muri Kongo, aho bashinze umutwe wa FDLR. FDLR ikomeje kurwanya u Rwanda no kugaba ibitero ku burasirazuba bwa Kongo, biviramo Kongo ibibazo byo guhangana n'imitwe yitwaje intwaro. Kongo kandi ni imwe mu gihugu kigaragaramo amoko menshi y'abaturage. Amoko amwe ahora yikanga ko ashobora kwibasirwa, bituma imitwe nka M23, FDLR na Mai Mai yishingira abaturage bayo, bigateza intambara z'urudaca. Leta ya Kongo ifite ingabo zitwa FARDC, ariko zigira ibibazo byo kudashobora guhangana n'imitwe yitwaje intwaro. Benshi mu basirikare ba FARDC bahoze ari abarwanyi b'imitwe itandukanye. Hari ruswa nyinshi mu butegetsi bwa Kongo, aho bamwe mu bayobozi bashinjwa gufasha imitwe yitwaje intwaro kugira ngo bakomeze kwigwizaho imitungo. M23 kuva mu mwaka wa 2021 yakongera kubura imirwano, ihora ivuga ko ikeneye ari ibiganiro na leta ya Kongo. Leta ya Kongo nayo iti ntabwo dushobora kuganira n'ibyihebe. Leta ya Kongo kandi ntihwema gushinja M23 ko ari umutwe ushyigikiwe na leta y'u Rwanda. M23 uduce twose yamaze gufata kugira ngo tuvugana, ifite mu maboko yayo. Ubuzima bwaragarutse muri Goma, abanyeshuri bariga, amavuriro arakora, umutekano ni wose, umuriro n'amazi byose birahari. Mu gihe M23 isi yose n'amahanga biyita umutwe w'inyeshyamba, ariko ibikorwa ikora ntikora ibikorwa bisa nk'iby'inyeshyamba. Abanyeshuri bariga, amavuriro arakora, serivisi zose z'ubuzima izo arizo zose umuntu akenera ubu ziri ku murongo. Abaturage ku ruhande rwabo iyo babaganirije berekana ko ubu ngubu bari babayeho neza kuruta uko bari babayeho bacungirwa umutekano n'ingabo za FARDC. Haba i Goma, haba i Bukavu, abaturage bavuga bahamya ko ubu ngubu bari babayeho neza. Mu gihe amahanga yadahwema kuvuga ko M23 ifata ku ngufu ababyeyi, ifata ku ngufu abagore, ifata ku ngufu abakobwa, ndetse amashuri n'ibindi byose bikenerwa mu buzima bikaba bidakora. Uduce tumwe na tumwe M23 yamaze gufata haracyagaragaramo ibitero biterwa n'iyo mitwe, Wazalendo ndetse na FDLR.